Di napalabas, nagsakit tinakam ni Jorin, itindanon kenkwana ti amana. Asaanen a welcome daytoy iti balay da Elisa. Gapu iti dayta, nangirwar iti arak ket naginom. Iti sumangpet ni Chuna nga inana, san namanen ana kontrol ti emosyon na, ket kinaunget na ti baro. Gapo iti panagbalbalinan nga alkoholik, ket dita abinabalaw na pa ni Victor. Ita papagayam, adto iti tuloy tinobela tayo ana paulwan. Si iti parotong. Victor, adadasi ka ti bakadandan na ti anak ta. Ngamti mo matamo atong ngaren, dagiti madingar aramidan da. Kung akmatasaan ko nga amo anang irwar iti arak, kat napan naginom di ta hardin. Agpudno ka bad kanyak? Ada ka di amo ba problema ti anak ta? Saan na mabalin nga ipagaka ni Elisa ti problema na? Apay adi ka agsao. Apay abasansan mo nga uminom iti nasangar. Siguro kat mailiwan lang nga uminom. Posible. Sana manginom ni Jorin. Panagkunak kat ada problema na. Anya? No di naman maiba ka. Masapol at akwatak. Hani, di mo ko mapakarikutan ti anak ta. Paikit din asaan ko apakarikutan ti anak ko. Agbalbalinin nga alkoholik. Uray kat dandali na graduar. Ungayang. Naimbag tanay palagip mo dayta. Tapay. Amom, nakaplano akon. Kayat ko abongga ti graduation party ni Jorin. O sige, honey. Kakaiso na nga anak ta ni Jorin. Kat masapol lang nga blowout tayo. Una. Ape anag sanay ka. Ay, malagip ko man nga minan dahil di nakidnap nga anak ta. Tapay. Gaputan o sana nakidnap. Nakagrador ko maitan. Chona, saan mo kuman alagipen tinapalabas? Apay kit tinasahaan. Gore ka, anyat maritnam. Anyat pa nagpunang Victor. Talaga nga ta, asaan ta na makita pa day di anak ta? Apin na nagkaanak iti Maria Socorro. Sige anak, mangantalag ta. Naimas to'y dinengdeng ko asi nagpawak iti tinuno adalag. Apay ati makdar kamatan. Nalpasa ko, nana. Anya, di mo mat inibos ti karga ti pinggan mo. Pasensya kayon. Awan ganas ko amangan. Anya? Wala nga basit man ang tikinan mo idirabi eh. Sana bale. Agmerinda ak tulad taninton mabisinak. Sige, nakagdi ko sa nanangkat ni. Maladaw ako ni opisina. Ay. Tasaan na paila ang anay liw-liwag ti sakit tinakam-nakam ni Jorin. Dad, rimor ka din ni Mami? Bueno, hijo, napana na di opisina. Ay, inungtan kan sinermonan nakmanan idirabi. Gapot agbalbalin kan nga alkoholik, iho. Nasakit nga min tinakam ko itinaidahan ninyo kanyak idirabi, Dad. Laglagi pa, saan nga arak ti solusyon iti anyaman adumteng a problema. Jak pulos nam namaan. Aguraan nakgayam ni Elisa, Dad. Gabotam mo na kat nagulbod ka.
Masapol ang makasaritak ni Elisa, Dad. Saan pa'y nga ita? Taamangan no ad-dalaeng arumo brob tigura na kan ka. Dad, dandanin ti graduation ko. Kat kayat ko adumar ay to ni Elisa. Anya? Iso anas kan ang makasarita kon. Tabarang na malawlawagan ti panunot na. Sige, iho. Sika ti makam mo. Awagak to. Tabarang numayat nga agkita kami. Iti may sa asikat apanganan. Victor, nalpasyo ka din ti pinatarimaan ko alogan ko. Uwen, mayatin ti andar na. Saanan nga agubo ti radiator na? Hindi amanak pare. Awan gayon. Kumusta ni Jorin? Dandanin ti graduation na. Wen, kaslasaan nga excited ti anak ko, Dominic. Tabay mo. Gapo iti pananggura ken kuana ni Elisa. Kuna na nga awagan nanto tagkita ta. Yan panagkunat, saan na kaya ti Elisa? Makatulong nga kiti day tabanag no kahit mo. Oh, nagsaya atin no kasta. Sige, nutay tati kunam di agsarita kayo. Ken, kayat ni Jorin. Umayag to balayo. Kasarita ni Jorin. Hello, siya, iha. Nakaawag ka ba? Awawagak ni Jorin. Nimdi na mo siyang sumbatan ti cellphone na, auntie. Ang mga nunay diso na lang ti cellphone na, iha. Gam, anyaya ti bagam kan kuana. Damagat ko makinkwana. No kayat na nga gauting kami inton malpas ti graduation na. Kadwami dagiti barkada. Sa dino. No kayat na di. Oray mapan kami di Palawan. Ado ngamin din napipinta sa Torisis pati jay. Siyak ti makamol iti turmi. Adayumat gayam ti planom apapanan yo, iha. Paring kayat ni Jorin, auntie. Ngam no di na kaya to di. Saan kami na matuloy ang mapan? Mapan kayo lata kadagiti barkada. Oray no saan asumurot ni Jorin. Sana mabalin. Awan tumatlati ganas kong agpaspasyar. Nang runan, no tsak kadwa ti anak yo, auntie. Kasta. Kayat ko, kadwak ni Jorin. Kadagiti amin a lugar nga araba-apag apapanan, auntie. Alabay isaritak to dayta kan ni Jorin. Anya ti ibagayo. Tanakaw may kayumat, Uncle Dominic. Naistorya kanyak ni Dadim. Akayat mo na makasarita ni Elisa. Wan, Uncle. Tapno maibagak ko makingkuana. Asaan ko nga inulbudan? Hinawagam ka din? Saan pa, Uncle? Nasaysayat ko mano awagam. Duada akasaritam. Iti inana. Kuna ni Dad, nga alanganan nga umanugot ni Elisa. Anyan tukit din adwada kini Auntie Criselda akasaritak, Uncle. Matulungan ka, ano kayat mo? Agpaiso, Uncle. Wen, siyak ti makam mo, amang isit, iti pa nagsasarita tayo. Nagsayaatan na maarami yun dayta, Uncle. Wen, agdalaga kanyak.
Siya, ti makam mo. Sige man nga rod, Uncle. So, di no ti kayat mo pagsasaritaan tayo. Itiklas a restaurant, amasansan apapanan minukwakin ni Elisa, Uncle. Sige, no, dahil ti kayat mo. Ijay nga rod, di pagsasaritaan tayo atalo. Agyaman na, Uncle. Awagan kandulatan. No kaano ti panakisinarak mo, kadagiti agina. Bueno, Uncle. Amo kung tinapintas nga libay ko kini Criselda. Tapno makapagsasango kami ngagsasarita. Ma'am Chona, kliyente tayo ka DJ mawag ka ta kayo itay. Saan? Sino nga rod, ma'am? Ni siya. Sana ka nung kami na maawagan ni Jorin. Iso siya akong tinawagan na. Anya ka no tibagan ako makinijurin, ma'am. Damagan na ko baka no kaya't ni Jorin nga agaw tingdan to inton malpas si graduation na. Anya? Sa dino ti kayat ni Shasha apapananda. No kayat ni Jurin, ma'am. Ije ka no Palawan. Gaputa ado ti tourist destination ijay. Ngam no sana kayat ni Jorin. Itintulangan kasikata na beach resort dito Pilipinas ti Papananda. No umanukot ni Jurin. Kaya't asawan at talaga anapatagkan kuana ni Shasha. Mabit laang. Umaya kon. Sino nga tada ita umay aya? Naimbangal da mo, Criselda. Si Kamat Gayam, Dominic. Sige, sumrag ka. Yaman na. Agtugaw ka. Nagyaman na panan. Ada ka di ibagam, tanakaw may ka. Adang masaludsod ko man. Awan ka dit nakalalagipkin ka itangal daw. Kaslawan mati malagip ko. Nalipatam ka din. Ngay tangal daw inupit sa day di outing tayo nga gagayam iti may sa beach resort. Adanda ni nakalmasan ni Chona. Wan kaya man niya. Itangaal daw day di apagtang Dominic. Siya tinangawis ka da kayo di. Disapsapak ko mati pan nakarambak di kasangay ko. Mati, day di pa nangisapsapam apa nang selebrar iti kasangay mo, Dominic. Talaga, mati. Isuadya kaya na may sapsapat ti pan nakarambak di kasangay ko. Inton maminsan gaya man abigat ti kasakay mo. Kasta nga rod. Ag-blowout ka kadi? Saan? Tasipod lino ko nak ni Chona. Diyak kaya tinabungga ti pan nakarambak ti kasakay ko. Kayat ko ada tayo latan kada Elisa tegsasango. No? Kayat ya. Kayat ko Apay ko maapayan na ka, Dominic. Kunak tupay. Dumawi di alibay ko. Ejay to ka di balayo ti pangangayam iti kasangay mo? Saan? Sa dino nga rod? Iti may sa restaurant. Kayat ko. Day jeda tayo laan. Ija iti pangrambakak iti kasangay ko.
Anya? Wen, adamot ba si Dornong ko? Ketiso, di usarak pinogastosa. Nagsaya atan no kasta? Ado ka di awi sa miti kasangay mo? Datayo lang. Karaman da Victor, kanchona? Saan? Awan ka po nang awisa kita. Basta datayo lang, tiyagdadanggay di kasangay ko kada Elisa. O sige, namnamaam. Dumaray kam to iti anak ko. Tila dagas nan sana kahit ni Elisa, timanglangan iti trabaho na. Siyakton ti makaamo iti day taabanag. Basta namnamaam. Dumaray kam to ka ni Elisa inton kasangay mo. Agyaman na, Griselda. Jorin, nagsarita kay ka din kan ni Dominic. When, Dad? Katanya nga ron tinagsaritaan nyo. Inkarina nga iso ti makaamo ang mga awis to kada Auntie Criselda kini Elisa. Tapos makapagsarita kami, Dad. Anya? Oray ni Criselda nga inana. May mayat ka nun na makasangok ni Auntie Criselda, Dad. Kat, kanon to nga ron ti panagsasarita yo, iho. Awagan nak to kanulatan. Inton may schedule na ti panagsasarita mi, Dad. Ay kat nasaya at ang ron to kasta. Nagsaya at talaga ni Uncle Dominic, Dad. Hosto ka, iho. Talaga nasaya at atao ni Dominic. Dandanin lumnag jay init. Ngam, awan pa'y ni Elisa. Anang, adapon. Agmano ha? Salwada na ka kumati Diyos, anak. Amo ka nag-overtime kayo manan. Saan nanang? Di magasa ka na pa nakitsenda. Saan naladawa kasi mangpad. Anya na kita ginatgatang mo manan. Gimata nga kiti kurita nanang. Iso nga minti pag-aayat ni Lolong asidaan. Sigurado ang maimas tumanan ni Lolom timangan. Gapu iti da ito'y ako rita. Aywan gayam. Ah? May itay malam ni Dominic dito'y balay. Anya di may naimbaga nanang. May nagimbita iti umadanin akasangay na. Anya? Apay, kaano ti kasangay na? Inton maminsanan abigat. Kat kunana akayat na dumaray tanto. Sana ka makaumay nanang. Tanay ranamat nga. Ada trabaho kiti dayjeng aldaw. Aglangan kan tupay laang Saan? Diyak kayat nanang. Amangan agungot tumanan ni Ma'am Chona. Oo na nga, inkarik, duatan to adumaray. Dakay tulatan nanang. Maawatan to nga tamat ni Uncle Dominic. Nga uray Jack makaumay. Amo namat. Ada trabaho. Anak, adum tinaytultulong kadatan ni Dominic. Kat patgam ko mati awis na. Ngam nanang. Sigurado lagit di nga ang tanak tumanan ni Ma'am Chona. Kayat yu kadi, akas di ti mapasamak nanang. Siyempre, jak kayat. No kasta, di dak nga paglanganan iti trabaho. Kasigurado, ago nga tulakit ti manan ni Ma'am Chona.
Jorin, imawag kanya kita bigat ni siya di opisina. Anya timbaga na kada kayo, mami. Kunana, ngayon ton malpas ti tuition nyo, agaw ting kayo kadagiti kabarkada na. Sa dino ka na alugar ti kayat na, mami. No saan ka nga di Palawan, kat di Aklan. Anya? Adayumot gayam ti plano na apapanan mi, mami. Wan, isuka no ti makamoy ti amin ang magastos, iho. Karaman ni Jayan ti tiket yo iti aeroplano. Diyak amo na inak, mami. Ha? Anya? Mayat mo't numapan ka, tapnosan mo't ama pa iti awis kan ni siya. Panunutok pa'y ana imbag, mami. Crisilda. Hello, Crisilda. Nakawag ka man. Wino na ibagam ka din iti anak mo ti awis ko. When, Dominic? Anya ti kunan? Santo ka nga umay. Tamabot ang aglangan iti trabaho na. Tapay mabutang. Amangan ka noong tantumanin ni Jonah. Saan mo't nga ta? Basta agpakada na saya. Diyak mabalusing-sing ti anak ko, Dominic. Iswa, nasaysayat asik ka ti makisarita kan kuana. Adda ka diditan ni Elisa? Ada, tama da mga glutluto. Pangasim man. Kasarita, Crisilda. Sige, mabid lang tayo nakdanunan iti kusina. Orayong bit, Dominic. Sige. Awan sirpiti plano. Naggastos. No saan matla nga umay ta Elisa kan Crisilda. Hello, Dominic? Hello. Ada ka din ni Elisa? Adan, atoy kasaritam. Hello, Uncle Dominic? Oh, hello Elisa. Imbaga kininanang mo, kahit ko dumaray kanto kumay ti kasangay ko. Ngam kanam kano mabuteng ka ngaglangan iti trabaho. Naungat ngamin ni Ma'am Chona, Uncle. Iso at kahit taglangan iti trabaho. Oray na ipakada ka kingkwana. Winagpakada ka na saya. Mabuto na ka mangibagakan kwa na, Uncle. Makapungtod lagi ti dayjay. Halala bayam. Sakto nga rod ti mangipakada king ka kinikyona. Ngaglangang kantupay laang iti trabaho. Anya? Oh, no bilang. Kahit mo ka din di umay? No palubusan na ka? Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.